Če so bile v nedeljo zvečer, ko so se zaprla volišča in so se na ulicah zbirale množice navdušenih Kataloncev, še dovoljene sanje, je nov dan prinesel nove skrbi. Španska in katalonska vlada sta vsaka na svoj način zagovarjali svoje dejanja in iskala podporo doma in zunaj meja. Uradni Madrid si je namreč z brutalnim pristopom pri discipliniranju neposlušnih Kataloncev naredil medvedjo uslugo. I think along with many others, we found the situation in Catalonia on Sunday very disturbing indeed. Hundreds of people appear to have been injured, and so therefore it's extremely important there is a thorough, independent, impartial investigations into any acts of violence that took place, and also that they're seen to be thorough and independent and impartial, because that could help diffuse a little bit the tensions that have been rising as a result. Predsedniku katalonske vlade, ki bi ga v Madridu najraje videli za zapahi, se mudi z razglasitvijo neodvisnosti. V to ga silijo po njegovem prepričanju jasni in zavezujoči rezultati referenduma. Katalonija na poti do neodvisnosti računa tudi na pomoč Evropske unije. El moment aconsella mediació. I la mediació, que vol dir que hi ha d'haver la presència d'un tercer, ha de ser internacional perquè sigui eficaç. S'ha de restablir la normalitat institucional alterada per decisions desproporcionades del govern espanyol. Toda Bruselj do pobude iz Barcelone zaenkrat ostaja hladen. Gre za notranje vprašanje Španije, je jasna Evropska unija. Under the Spanish constitution, yesterday's vote in Catalonia was not legal. For the European Commission, as President Juncker has reiterated repeatedly, this is an internal matter for Spain that has to be dealt with in line with the constitutional order of Spain. Da je Evropska unija do morebitne katalonske neodvisnosti nekoliko zadržana, bi lahko sklepali tudi po tvitu predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, ki je že govoril s španskim premierjem Mariano Rajoyem in prisluhnil njegovim argumentom. Oba pa sta se strinjala, da je potrebno katalonski problem reševati mirno. A za kaj takega bo potrebno veliko politične, pa tudi povsem običajne človeške volje. Problem Katalonije se namreč ni rodil predvčerajšnjim. Nedeljski referendum je zamere na eni in drugi strani samo še poglobil. Una vergüenza, totalmente. Nos están comiendo el pan, y encima están contra nosotros. Por un lado me parece mal el tema de las cargas policiales, pero por otro lado es que cuando hay algo ilegal te arriesgas a lo que te arriesgas. Entonces, bueno, no sabría muy bien qué decir, porque hay diferencias. Es que es muy complicado, es muy complicado. Lo de ayer fue terrible, es una cosa que sigue. O sea, a ver, los que hemos vivido, yo que tengo ya 70 años y hemos vivido la dictadura de antes, sigue lo mismo, son los hijos del franquismo, que no quieren dejar la mamella de la vaca porque sabe que Cataluña da mucho dinero y entonces es normal que se defiendan así, pero es que es terrible lo que pasó. Es una situación caótica, es de migrante, es lo más barrio bajero que hay. Samostojnost Katalonije pomeni izziv za Španijo, Evropsko unijo in jo samo. Čeprav se zdi, da javnost še najbolj zanima, ali smo se v nedeljo poslovili od največjih nogometnih derbijev, je odprtih vprašanj še veliko. Bo Katalonija lahko ostala v Evropski uniji ali pa bo morala zaprositi za članstvo? Bo lahko obdržala evro? In Španija? Še naprej bo ostala četrto najmočnejše gospodarstvo v uniji, hkrati pa bo ostala brez regije, ki je privabila tretjino vseh investicij v Španijo ter ustvarila tretjino vsega izvoza. Najtežja naloga za Španijo in Katalonijo pa bo gotovo sesti za skupno mizo ter začeti dialog o prihodnosti.